Prelazimo na editovanje načine režima obrade cilindričnog džepa. Sad, i u ovom slučaju, malo je onako kompleksniji ove površine da se urade, u odnosu na ove neke koje su obične. Imamo ovde jednu ovako ravnu površinu, sa bokovima koja je odrađena već prilikom ove area clearance-a, znači je odrađena. Imamo ove radijuse koji treba da se urade i ovu donju ravnu, potpuno ravnu površinu. Znači, uvešćemo zapravo dve podoperacije da bismo ovo uradili. Set level, znači da bismo izbjegli stepenasto glodanje ako izaberemo pogrešan alat. I drugi zahvat će biti obrada ove donje ravne površine, ono flat area. Znači, klik desni mišem na Mill Part Setup 1. Idemo na Free Axis Mill Operations, to je znači troosno glodanje, što smo na početku rada rekli da ćemo ceo predmet izradak odraditi sa ta dva modula, 2,5D modulom i 3-osnim modulom glodanja, i od ponuđenih biramo set level. Pritiskom na set level otvara nam se novi program za izbor alata. Pošto je ovde, da kažemo, sferne površine su u pitanju, nećemo koristiti glodalo sa lavnim krajem, nego kao na početku što je SolidCam odabrao onaj ball nose, znači loptasti nos ili loptasto čelo. Uzet ćemo, na primjer, evo ovo T08 oznaka koja označava poziciju alata u magacinu alata, znači 10 mm ball nose, evo ga, ono se tu promenilo sa svim svojim karakteristikama. Featuresi, moramo da dodamo površine koje želimo da obradimo, kreirat ćemo te feature i prosto klikom miša kliknemo na površinu, ona nam se pojavi ovdje selected face. Malo bi se sad ovdje miš gasio, trenutak, taman da se napravi neka mala pauza. Dobro. Idemo dalje. Posle te površine selektujemo sve one koje hoćemo da uradimo. Jednostavno zakrećemo model ovako, uvećavamo ga, smanjujemo ga, pozicioniramo, približavamo se. Odlično. Kasnije ćemo se pozabaviti ovim donjim delom. Ovde treba voditi računa da ove bokove nećemo obrađivati. Izabrali smo površine, potvrđujemo unos. Potvrdivši unos, ponovo ovde kliknemo na OK, sačekamo malo da bismo izvršili operation parametre, podesili određene parametre. On nam ovde nudi ovaj set level, first cut from, znači uzet ćemo od top of feature-a, last cut bottom of feature, znači nećemo ceo stok da obrađujemo, znači obradit ćemo samo taj feature. Možda nekad ne bi bilo loše ni da ja ovde napravim neku grešku, kako bi se uočile te neke razlike u odabiru tih površina ili nekih drugih parametara. Na primjer, ovaj cut amount, veličina ulaza glodila nam je ovde 1 mm, to je prilično mnogo, ali želimo da dobijemo što finiju površinu. Da bismo dobili što finije obrađenu površinu i njen kvalitet, moramo da koristimo mali ulaz, odnosno mali korak. Evo, možemo onda ovde odmah ostavit ćemo jedan, pa ćemo se kasnije vratiti. Idemo dalje da vidimo šta imamo ovde. Top of stock, isto možemo polazna i zadnja tačka u kojoj alat može da se vrati da čekiramo, to je uvek dobro da se uradi. Ovde isto nećemo da diramo ništa. Entry, restrict, ulazak i izlaza. Ulaz i izlaza ostavit ćemo ovako.
full, ono da full prelazi, pričali smo već o tome. Advance, ovdje ćemo malo da zastanemo, šta znači advance, metod, da vidimo da li ćemo da radimo stock, sve je promijenilo boju, nećemo, bounding box, također imamo ovdje ovaj pravogaonik, nećemo ni pravogaonik, idemo dalje da vidimo, all siluete, ovo već liči na nešto, možda da bude i outer siluete, jeste, ovo ćemo se opredeliti, tool condition, znači da nam alat ide na centar, vidi ovdje je simulacija alata, crvena linija je njegova putanja, znači da nam ide kroz centar, neće, ulazit će u predmet finalni naš proizvod, nije dobra odluka. Up to, znači sa unutrašnje strane da obrađuje, ovo već dosta liči da možda bude dobro. Past, da ide sve okolo, ne valja, znači ipak ostavit ćemo up to, znači ovako da nam obrađuje. Možemo ovo sve da ostavimo, ajde da kažemo ovdje preview da pogledamo, on sad kroz progres će da odradi deo toga, aha, vidimo da dobijamo da možemo, kad glodalo tu bude napalo, namerno je ostavljeno ovako malo sa više strana, zato što će pošto će ono tu skidati, isto ovo zeleno su putanje dolaska i povratka alata, vidjeli smo da je full, on kreće od ove tačke, tu će se i vratiti. Rekao sam u ovom jednom delu da ćemo se vratiti da li je to bilo set level, cut abound, vidimo ovdje kako su naznače ove tirkizno plave linije, smanjivanjem ili povećavanjem one će se zgusnuti ili prorediti. Mi ovdje sad smanjujemo, idemo na 10. deo milimetra, kazat ćemo preview, sačekat ćemo. SolidCam obrađuje to u jednom delu i vidimo da su sad postale potpuno zgusnute ove linije. Moramo se služiti isto ovim delom, možemo ovdje da stavimo, da se vratimo u ovaj prozor. Također, ako mogu da se primete ove dve male ikonice, tu možemo isto da pokrenemo tu simulaciju, da se to vidi kako će se izgledati bukvalno iz ovoga moda, znači vidimo da nam glodalo počinje, odakle će da dođe, odakle će da se vrati i da krene. Možemo da kliknemo na play i vidimo kako glodalo radi, ide do duše ovdje sad nešto malo sporije, prekinut ćemo, vratit ćemo se nazad, ima ovdje jedna stavka isto kod ovoga set levela, glodalo kad bude ulazilo od gore, pošto smo naznačili ove naše površine, ona kreće od ove linije, od ove ivice, ali ovdje je brzi hod, da ne bi u brzom hodu glodalo nema svoje operativno dejstvo, da ne bi zaparali materijal, ovdje ćemo dodati ovako 0.1110 da izbegnemo koliziju, da nam se glodalo malo pomeri od ove površine kako bi moglo da prođe i da pokaže svoje puno dejstvo i pun kapacitet, radni kapacitet od gornje ivice, znači one ivice tamo gde smo one fičere označavali. Možemo da kliknemo ovdje OK. I na taj način smo definisali obradu ovoga džepa, ovoga je zapravo dela džepa, možemo da pokrenemo, da kažem, simulaciju u ovome delu, Simulate Toolpath, znači kako smo to već radili i jednostavno kliknemo Play, on nam ovdje pokazuje kolizije zato što nismo ih ovdje, ajde da kažem, isključili, ignorisat ćemo zapravo sve kolizije, ajde. Kasnije ćemo se, znači, naravno vratiti da vidimo kako će to sve da izgleda, ovdje možemo da vidimo kako to glodalo radi, od samog tog nekog početka, ovo neka vas ne buni što nije ovo izvađeno, znači ne treba nam cijela površina, znači ono treba da ide po ovim konturama koje treba da se urade, možemo da stisnemo pauzu, presek, da vidimo kako to izgleda i koji će se ovdje materijal vaditi. Naravno, ovo neće biti tako, ovdje će biti onaj stepenasti deo nakon onoga zapreminskog skidanja u area clearance-u, ali to da ne bismo sad svaki put radili simulaciju jednom za drugom, to ćemo vidjeti u finalnom delu kako izgleda, možemo da ponovo pokrenemo da vidimo kako to
Znači ball nose ide samo po konturama i završit će ovu podoperaciju onog trenutka kada bude došlo u krajnju tačku, kada ćemo definisati sledeću podoperaciju, znači da za taj flat, ovde donji deo, to isto tako radimo kao što smo sve do sada uradili, idemo na ovaj mill part setup 1, desni klik, free axis mill operations i kliknemo flat area, znači ravna površina. Ovde možemo, evo, odlučit ćemo se za ovo malo glodalo prečnika 6 mm, možemo uvek to i da menjamo, ono nam je već naznačeno, idemo na fičere, koji je fičer, pa bukvalno to samo jednom ćemo da kliknemo ovu donju površinu ovde, samo malo, da kreiramo fičer, dobro, kreiramo fičer, kliknemo ovde, na ovu donju površinu kao što sam malo čas rekao i stisnemo ovde OK. Ponovo OK, sada ćemo morati da izvršimo određena podešavanja. Tu smo rekli koji je flat area. Znači ovde imamo isto jako dobro kod maksimalni step hour i minimalni step hour. Možemo ove procente da povećavamo, da smanjivamo, možemo ostaviti ovako ili ovako. Kažem, kada se bude na kraju pokrenula finalna provera, moći ćemo da sagledamo i da vidimo zašto ćemo se zapravo za koji procenat na kraju krajeva možemo da se odlučimo i opredelimo. Možemo ovde da stavimo, ostavit ćemo ovde neka bude pa top of stock, bottom of stock, dobro. U redu, entry, retract, isto već ovde ostavljeno da full prelazi, advance, kod advance-a ćemo da vidimo all silueta, ona je tu već naznačena i kako će nam se glodalo kretati, pa isto sa unutrašnje strane da dođe do ovih krajnjih, znači osa glodala prolazi i do ovom linijom, kako je već naznačeno, i da glođe s ovih do ove ivice. Možemo isto da kažemo preview, da on to generiše. Vidimo sad ovde isto zeleno pokazuje, nećemo više o tome pričati, uvek ćete moći da prepoznate ulaz, izlaz, ništa, glodalo kreće, vraća se i tako dalje. Startna pozicija, ovo su te neke plave linije, sada ćemo pokušati da, to je ta putanja glodala, sad ćemo da se vratimo na onu flat area, da malo se igramo sa ovim maksimalnim i minimalnim, na primer, možemo da stavimo ovde 10, automatski nam on ovde promenio na 10 ili na neki drugi broj da proverimo i dobit ćemo sada te gušće linije što nam u potpunosti i odgovara. Možemo ovo da ugasimo, ovaj ćemo prozor dići i moramo obavezno da sačuvamo ovo što smo radili, kazat ćemo OK. Na taj način smo definisali i završili imamo set level za ball nose i flat area, znači area, odmah će nam obraditi i ovu donju površinu. Ovo smo rekli da smo radili u zapremninskom skidanju materijala. Možemo da pokrećemo simulaciju i pokrenuo bih je, ali zbog dužine videa to ćemo uraditi na kraju, nakon uvođenja svih ovih potrebnih podoperacija.